Kadom domalitum non bangke 17 ajulo Mr. QYF kacepate ajulo asi cepate lang nundi aprang isi hini clips lang ponsina hojo lahan tong tut chililo kadom wah cepat lang he cepat lang Chilo. ha ni thom ke chong ni ke pini hana chitong chiloyo Mesen kali lah peneng bang ke hadi lah ada men aget pusi pula he adon di penang lu colo bete arlu hadi la prang ke la tu ngarai long la kulat subi hadi ne ingtar kulat ngo pine lang la son buti ke jor di la tibul cewan lok po ngoi sorry ni pol cilang lu dati ama peneng bang ke la hai bang pebede ama sir lak ke bang hadi asap free mo cholo nang thiro lo sta inut bahini tum nang bikok de dilang hadi asal hai tum hal mang thanun bom lo da ke binang ne lo dia di mo pandu pusi thanun bom lo ini pira pulo nang endu ini ke peneng ke join ke no kali seta meni de la reception committee long si office secretary lo ada pusi kado cerap tu cok mesen prang hoche campus adu matela da alu si pidan dukan bit thi po kidam ke bang siksa be tame pini ma ke lahai belun to hola pen kapre ki jod ban bang alu pada mong delo ahok lo mukrang biki etum lahai ki khang pen alu pajo rong de pen jokke misen lo lamate tuwa mang cingkin het ti madini lasi pini mang kira pu hong anasi papajo rong do tum phan ma nola da Samsung sing tia sa talong sa me Tabang ke kupiro ne sini dalon ta lahai bang langun ode lamay langun ode lamay diri posisi mon mang ke samon ko lun bon po halo check Samsung sing tia sa talong samon ko ben lun bon ponon ke nang pan chilang nam ji polon lage Chilang bang bini Taylong Jordan Nang raja asumbi Senve Tu thek te bini Mantu si Chetong long serati Panji ikti pia tung pensi Chetong chenji nang panki Lidung vang lo te ko son jing ki ji To vi benta mek so jang te ke Na thalok si jadi bang thang le ni pani si penta labang sodim paklang kelang labang sodim amen lake jambili athon pusiki pubon risuma ko jangtum kelang lom dopik mithang pindeng sumpot chingthang pimi pesi labang sodim semegi bang jambilia thon kupi phansi puramma sadak tok pon pa mekalo labang so jambilia thon long bang pen nili ning ing sam thupilo nili phan kai kita na ke support ang song ki paprang don ji phanang ki toy tum phan chitong lok pen mohor isi chinepon labang ke karbi hem tun pusi pupon jo dopik an Halo dak bang kem riso kai tum ki perform dog lo nang phodun de chalo yone tum ma light painting de lam tapi non atra pen da jumi o sana susanga jeng Mr. QYF cepat pon bom hut ladak break and pon ladak Samsung sing inti junior lang lindon pon bom pining ve 17 ajo ladak Samsung sing inti achatalo mangke Mr. QYF padu pon bom lo jo kelang atum dopik an munit do nilitum nang phodun der cha do las non bangke top 10 kaslek ji phansi hang pon ladak rambok hang lo Can we have the music please? non bangke top 10 kang wai po non bangke third round lo Mr. QYF di bayang lo. Wow. Woo! Open lo Mr. QYF kachong hongdun non change chit bo. All I can say.
can have a big round of applause for all the participants. Ito masih kita beri kadang kami pansam itu mereka dari personal. Lagi lada kedua bang inquiry stipend, bang Ket, abang pusi final round long, alami tu cepat itu lompo, mati final round long masih Q&A round tapi hadap situ popo. 2026 is top 10 angka mai perlu nomang ke contestant number. Ini kita strong audience, come on. And the first contestant moving to the final round of the Mr. KYF 2026 is contestant number 2. Congratulations, contestant number 2. Contestant number 2, along final round, along cepat itu lompo. Next contestant moving to the final round of the Mr. KYF 2026 is contestant number 3. Can we have a big round of applause for contestant number 3? Pinangan ingway inside pen top 21 ang buong pen ke top 10 ang si final sepate dun pan inside poncolo mate ingway poncolo bangke pan si ingway poncot pen bang crazy bangke eliminated lo mate knock out pon delo last lo no mangke last kali lo on kaju pen ke thak doko no mangke question and answer jo last final lo la bang cap tum I request all the kaju pen ke thak contestants to Q&A please doko step forward. kumasi ke thak ke mission ma response ke mission ma la bang si deserve bo ke jeng si ke Can we have the music? contestant number 2 han si hang pon lo jo kupan ke thak lame jine one r ke thak rd doko ne adungan ke dundita lo hadang karjab dun thai ta ve matidi Untuk marking lo mem berarti lah. Kaju bangke question simple olo Diri favorite part natin dengan sampai acita ke along the break kali lo. Diri cukup dia kono no dan ini tu macam tay lu Samsung singing di. Ade pia photo map kote. Nona sonjo laso kaprek stage cinta me do. Cinta me Meaning way Mr. KYF contestant number 2 pen lam thak bolo same pa bob dun kali hade same question round nung bangke jo je o i laso bangke pon o ite nangji athela ke da bangke rdp muchot alam si thak nam poja bangke contestant number 8 yes komalo ne chini dalo judges tum amai lapen ke hala contestant tum kaning jepon amai bang asap volume po that men jok asi bang bichet kaning KYF Mr. KYF bang asap so question round bang ball here son ha yo kaju kan ke thak ban bang asap so pani hoy son na thong teron phu amen bang ke masi judges bang kaju bang thong teron son makang tang nang phu wat kar bilamet amai masi kiki cheng lo tho pining Mr. KYF question round alo asap so ning oidun chat asom do ko athe kaju bang sophanda equal ke dalo pinan phan bang ke one vote answer si kaju pen pinan phan ke explain la pusonya nei kamatha teng bang ke the question should be open ended la puson si kaju nei mapu means the contestant must explain their own thought not just one vote answer athe hala one vote answer bang thak thek thek that patang te hala bang ke rem that po an ke hala ka explanation jat kaju tum phan bang ke hatum bang pachok o dates name thak thek po hatumang si high rong pon ke lasi nei kamatha bang ke sop phanta equal asonte mission ji polo